Bafethu, this is Identical Force Unresolved Matters sila empilweni bafethu kunobaba osibizile pertaining indaba yekar. So sizele ukuzokuzwa ukuthi kwenzakalani emvumelwaneni zenkari. Sithokoze njani baba? Sivule igama lami wa Identical Force. Yebo. Sibizile baba. Yeah. Okay. Izela take over imoto omunye ubaba bathi uMaruta wala empilweni. Okay. Okay. Ubhatale only 4 months bathule ukubhatala kwakosa imoto izodliwa weza yimi wangikhalela wathi nayi imoto yadliwa manje ngicela ukuthi take over athi before asiye police station senze agreement. Yeah. Saye police station senze agreement wabhala lapho ukuthi ngibhatale mangicela uzongidosela certificate anginikeza sona. So ngibhatalile le moto ngicedile last month. Ubuye ukuthatha certificate ebank mangiya kuye ngithi ngifuna certificate uthi yimi kumele unginikeze 85,000 for certificate. Manje yani 85,000 ngoba ku-agreement ayikho lento sizwane ngokuthi mina take over ngibhatala imoto ngicala ngama-areas e-31,000 awabhadala from there ngabhadala installment the whole 5 years mangiceda kumele unginikeze certificate mamele unginikeze certificate wala naso ukuthi ufuna 85,000 angazokhona. That's why ngibizile ukuthi azokhona unginikeza le certificate sakhe ngoba imoto yona ikhona yini. Okay. Yena wala ne-certificate izolo ngila kuye uzofuna ne-certificate wala wathi manginganikeze 85,000 angiyosithola. Okay. So okay bafethu, njengoba ngiphethe la ngiphethe agreement bafethu, ibhaliwe kunama signature wabo boy2 nama weaknesses nestembu sesubs. Inofuna sincede ngayo ukuthi sithole amaphepha no nanjalo singamthola phi mhlambe yena sizwe iside lakhe le story na okay no asibangeneni siyomuzwa ukuthi emthini bafethu sikhama nobaba la siseyokuzwa ukuthi into enesignature yomuntu nesithembu sesubs umuntu uyalanjani sekathoma intori zama 80 ukuthi 85,000. So asiyomuzwa bafethu sibona ukuthi angeke asinikele yini i-certificate semoto khamba lapha bafethu. Baba Marutla kunjani? Ngiyaphila, ukhuluma noMthweni from Identical Force ne? noMthweni from Identical Force. Ubulela liMthweni from Identical Force. From Identical Force. Yeah, Identical Force. Right, how's it? Go. Nangkhona isiZulu man. Can you come Mr. Swag? Oh. Komtshele mfo ukuthi sila. Ntate rimo jarteng ya hao mo. Re nya go bona o mo kae khule. Ka montlong. Okay, tswela ka montle re ka montle mo. Sibong indebele.